bin kafeyeke le ev kafe ne tane kafe mundiçin vedire ja merhaba şafi hoş bine ku j kafeyeke zedetre. Çünkü malzemeyin antike tişten antike tedane tişten sahafan tedane yen ambejin deskariyet tedane gelek tiş tedane ja nostalji merhaba kare ne tane mekan bu garine her buha merhaba kare de zaman dejin ki be paş da hare. Dantel kafene tabii ya kafeye ki tenine binavi dikana antike seriyavi kafeye ki kese ko buxazın daviya haftet karın verin taşye ki hoş lure bikin o kere kahve derece dikana sahafe naha xodiya dikane xodiya kafe ve dereye Şükran Hanım kolay gelsin Şükran Hanım. Teşekkürler, sağ olasınız. Şükran Hanım neden dantel kafe? Yani dantel kafe ilk açılışta elimde biriktirdiğim çok fazla birkaç bavul dantelim vardı ve ben de hayatımda hiç dantel örmediğim için belki içimde ukteydi bilmiyorum. Çok güzel bir sanat bence. مجبورة قلت ويا بنيوي دكانة أنتيكية تشتي كامل بدرنا ميرو ابن رويتيا كتشتي بري تشتي كيفن هنرين بري نها في تل دولاب كوندوين زمان بري ديامه شونا سارنجوكي بكاراني جبنا كتشتي وان خرانه بن خارني وان خرانه بن كرنا في دري جراج بن تل دولابي سلكي مال في دري هنا شوقي ما بري هنا في دري و ام بیژنگ مهنه ساعتی بری یعنی تشتی بریم چوب خوازن لوی دری هنه کرم کم به دورا برینن کاتچی هیه و چتنه Ben 20 senedir hobi olarak topluyorum. İlk başta teneke kutularla başladım, sonra kitaplar. قطع بنينه قطع بنيجي تشتي ديروكي تشتي كيفن مش هو من نشاني مدا لقطع جوريجي وكلو قانته وكافيه كيه كسيكو بخاطن داويا حتى هو خوش تر باز بكنجي تن تاشتي كه خوش خورنه كه خوش الفيدري دخون كرم كنم بقدراره قلت يا الفيدري تشتي أنتيكية تشتي بري هنا الفيدري وك كتبخانة كي وك صحافة كي دكانة صحافة هي الفيدري كيسي كبخازن شيء تين الفيدري رودنن كيجان برتوك بخازن شيء وبرتوكي دخوينن النهار كلكا مجي دحمام مستهنة niye burayı tercih ediyorsunuz? Özellikle burada sahaf da var. Yani niye tercih ediyorsunuz? Yani ben geldiğimde çok iyi hissettim çünkü kitapları zaten çok seviyorum ve birinci baskılarını bulabildiğimi görünce daha da iyi hissettim o yüzden. Yani nostaljik havasını çok seviyorum ben buranın. Eski şeyleri görünce mutluluk duyuyorum.